Mang, nyen kopi mang. Kopi asak wah, atak. Asak. Oke. Parah. Hiji be mang. Hiji, kadangnya dulu. Diuk bae diuk dulu itu. Ini mang. Diuk bae diuk dulu itu. Jang, ya kopi nak. Ini mang sih, gitu mang. Waduh. Penting kieu ada kopi. Bon, itu ngopi tah. Olah, harun. Harun rokok harun. Tuh anjir ngurangan rokok ya. Ngurangan be. Ngurangan rokok batur. Eta sia. Ngomong-ngomong kepeeng beak. Tah inem kuseta jeung gelas-gelasna. Mang, tamang dibayar ku si Harun. Si Adul rek mana? Baturan Randa. Blamat. Belum Bang Mon. Kemana baes ya? Adul. Oh iya, hampura yang ketelatan. Pandai. Bagian si age ronda. Oh, itu di gara-gara kopi. Seneng-seneng. Cuma kopi ya. Percuma. Alah, dibok aja ge. Bareak jeung gelas-gelasna di domban ku sia. Ngerti ya, emang aing buaya. Ayo lo ronda yuk. Yuk, keliling. Tiris-tiris kieu. Ayo, sia kodir. Ayo sekali. Ya. Lagi cing bae di sawah sia. Nogan. Gimana? Tadi anu bayangan lompat. Anu tadi menyelu. Oh, nyele tadi dia. Itu kan itu. Tong. Oh, mana? Udah. Udah kepalingan tuh. Palingan. Sempak kali aing euy mah. Aduh. Rajin lah sama sempak kes 2017 kan. Terus kumaha ya? Lulus tenan maling enggak? Maling emang. Oh, lulus tenan tenan. Oke, malor ya. Paling batat.